ti hian han suang to chin te dollar tluk le ting on tam tak nein nun nuam tak i manga lir thei chang kang chen na in ro pui le private jet te ne na in chop rup lain mit khap kar lawa heng thil nei zawng te hi i chan ta vek mai tun truma chuan khofel mi hosa billionaire kan ti te ho tlacheta te chanchin hi kan bi chiang thonanga cryptocurrency billionaire Sam Bankman-Fried atang hian bulian tran don te ang kumsang ni somni pani khan Sam Bankman-Fried hian khofela billionaire no pangber ni na alo hau zoi to Sam hian cryptocurrency exchange FTX siamin hunrei tak chung chu mi te ngai san a hlo le billionaire ni ma se min ngai tlom tak ni in YouTuber trend khat te pe chuan billionaire zinga thilphal berti te in an fakhial ti lai hian hei hi in pum na vek alo ni a crypto exchange siam hian token nei bikin FTT an ti e token hi in pum na lian tak Ponzi scheme alo ni reng mai e token mang hian dollar tluk le tingon tam tak sumpukin heng poisa te hi a company pakhat zo Alameda Research nena apea ti chuan Alameda hian heng poisa te hi cryptocurrency a te hian huai tak taka invest in sum tranem tak an chan FTX mang te hian bitcoin le cryptocurrency dang te ho lei tak tak anga an ngai lain IOU chau lei ang an lo ni zoka imi zia chu FTX mang te hian dollar makta toi khat man hu bitcoin hi lei tang se an account a hian bitcoin som panga nei angin an tar langa maro chu atakrama hei hi hlutna omlo inpum na tarla nang mai chau ti na ani chu an crypto kol te hi engtikhuna po withdraw thei tur anga intiamin kum engma ti chung hi chu boina omlova imasela mangtu an tam hnuwa ero withdraw hi a harsata thal mai Kovela crypto exchange lian ber Binance le FTX te hi heti hun lai hian anin elbera Binance din tupa CZ chuan Twitter lama FTX thil kalpui dan vel hi lau thon omati thu a tweet sau chuan FTX mangtu te a lau thon na satak aron siam ta an sum deposit te ho voile khata withdraw fai tum an tam thut ta kha chuan FTX sital boyin a customer te ho poisa pek tur hi anei talo ani chuan heng investor te poisa zawng hi khoya nge akalta kangle ani na taka chuan Sam hian exchange siam mangtu te poisa dollar tluk le ding only chuang set hi chu diklo takin alo mangti hriat chua ania Super Bowl commercial a ringot dollar maktadoi somni pakhat mangin US in thlan campaign donation a dollar maktadoi somli panga thopoka Bahamasa penthouse lian tak dollar maktadoi za thumman a leibok FTX avung chholai takhi chuan Sam hausak na hi dollar tluk le ding on somni pasari zet akai mana boina ato chongnu loka interview an nei pui le na chuan a hausak na hi dollar noi khat vel chau aloni to account zong anan free sak nu pei chuan cheng khat ma anei to lo Sam tu boy hi Bahamas courta chaini in thiam lo chantir ani nuwa kumsomni panga chung lungin tang tura shrem ani tuna chuan Elizabeth Holmes hi kan bi chiang le donanga kumrei tak chung chu he nu hi nofing takangai tu antamin next Steve Jobs ti tein aming lem ampu sakhial Elizabeth hian Theranos company tinin technology lama bung thar an kai thu asoya serins mang hian veina tanga tisen hip chuangai to lovin kutsung tang mora tanga tisen fartlem te mang hian natna za chuang fel chu attest thei don ni in asoi hei hi investor lian te ho ngai ven zong tak alonia khovela company thang chak ber ni chong halin kumsang hi sompali khan investment tang ringot thian dollar makta toi zali chuang zet amuman Theranos company lut zong hi dollar tluk le ding on kwa a khai chho bokin Elizabeth mi mal hausak na po hi
dollar tluk le ding only point panga vel zeta akai chobok theranos hian aruk theyang berin thil kalpui ma se investor te ho hian Elizabeth hi an ring lea heti lai hian kumsang ni som panga khan theranos technology hi alo thok ozong lo ti FDA chuan a chui chua thisen en na khol an siam chua po hi omzia alo nei lova kumsang ni som priat khan theranos company hi ti top suin kumsang ni som ni pani khan Elizabeth hi mi pum thu boya case or tir zui ania thiam lo chan tir ni in kumsom pakhat chung lungin tang tur shem ani do kon hi South Korean mi ni in kumsang ni som ni pani thleng kha chuan cryptocurrency billionaire ania cryptocurrency pani Terra le Luna te hi muchuakin trader tam tak chuan he crypto a hian dollar tluk le tingon tam tak an investa heti lai hian kumsang ni som ni pani khan he blockchain hi tlachia in ni re lo te chungin dollar tluk le tingon som li chuang zet chu ari ral vek to kwan hian dollar tluk le tingon chuang zet chan ma se apoi ber lai chu investor te ho poisa dollar tluk le tingon som li chuang zet ati ri ral lai hi ania South Korea tu nei tu te chuan ama man theina arrest warrant chuang hal ma se Singapore lama alo lai ani wangin an man ngal lok theilo ti chuan kumsang ni som ni pani September thla khan Interpol chuan ama man theina international warrant arrest muin do kwan hi Serbia lama alo in son le man to ti hriat ania nima sila Serbia rama Interpol hi an chet the wangin an man ta tho tuna ri chuan do kwan hi convict alanilova tu boy hi alakal mek ani hepa hi Bernie Madoff ania dollar tluk le dingon somruk panga aruk chungchanga alo lar hat to khovela inpum na lian ber Ponzi scheme kalpuin investor te poisa ala khom te chu alomin company lian hawa te invest son vele thu asoya heti lai hian poisa hi invest mi lovin bank account ta alo ta tha hetiang Ponzi scheme an ti hi chu chia pom kan tiang deuh hi ania investor ma sa te hian hlok puin heng an hlok na mu te hi investor na nung te poisa ron invest manga pek ania bitam tak sumron invest khom hi an khoi kwal vel mai ti na ang ani chu Bernie hian investor te ho hne na hian an sum invest sa ta tanga 20% hlok na an mu tur thu ashila hei hi stock market a invest ai hian an le ta a hlok so ka wangin an po na sa hle heti lai hian hetiang poisa khoi kwal mai hi chu a to pa boy hun om thina kumsang ni pariata khan a boy chho tan ta chi bok Bernie hian a papani te hna Ponzi scheme a kalpui thu le investor sum te hi a invest tak lo thu a shilta ti chuan a fa te hian thu nei tulam shil halin investor te poisa tling khom dollar tluk le tingon somruk panga chuang zet hi chu alo ti ching pen ti hriat chua ani Bernie hi man ni in a ho sakna dollar tluk le tingon som pasari chuang zet po hi thu nei tu te kuta a hlan fai vek poka kumza songa chuang lungin tang tura shrem zui ani bok e thila thlen nu lok hian Bernie fapa Mark chu an ti hlum zuya kumsang ni somni pakhat khan Bernie hi chela athi vele bok kumsang khat zakwa somriat chawa khan Ellen Stanford hian real estate mang hian sumtam tak asiama kumrei lo ten nuwa apualin bank ahong zui ngal bok thil poi thlak tak pakhat chu Ellen hi summan nuam ti chi ania cricket tournament a ringot dollar makdadoi somni pe in dollar makdadoi zaman vel private jet alei ba kha mention te lein yat te thleng hian ani kim vek Ellen hian hetiang khopa ho sa tur hian politician te ho alo tham ba ka money laundering a alo in nam noi poka a bank po hi amimal ATM mang main amang bok money laundering hi kan hriat thiam thei dan tur chuan dan phal lo thil manga sum siam a thup moi nan business engengemo akora man hi ania Ellen po hian asum lak lu na tak thup moi nan hian bank hi kora amang ani
kumsang ni pakwa khan elen hi man ni in a company chu Ponzi scheme apu ania a hun laya amimal hausak na hi dollar tluk le tingon ni vel set ni ma se court chuan a leipa nei dollar tluk le tingon sari chuang hi rul turin atia hi wang hian a hausak na net worth hi -$5 billion ani kumza som tang tura shrem ani poka investor tamsok te hian an sum hi an mulet lo atop bera chuan Sean Quinn hi an bi chiang le donanga Sean hi Ireland mi ni in khosakar sa ve takatang ron chor chuak ani lona puk mangin kwari alea ya kwari a hian rora siamin rora mang hian business lama hian bularon tran ti chuan asum don na huang chu zawzelin construction insurance le hotel lamte ati chhole a hausak na po ron pung chhole in kumsang ni pariat kha chuan dollar tluk le ting on ruk vel set ani anga chhut ani a hun lai hian Ireland rama mi hausa ber ania a ro sum tamso ki chu Anglo Irish Bank nen hian inzomin he banka 30% share hi chu ata ani heti lai hian kumsang ni pariat khan Ireland hian sumlama harsat na tokin bank po hi atlat seve ngala kuina insurance company chuan dollar tluk le dingon tam tak a hlo pok kumsang ni som pakhat khan son hi tlachia in heti hun laya a hausak na hi -$3 billion ani hem mai atlak chen nu hian a company luya hian hun reivak lo chung chu consultant na te a thok le mi hausa tak ni thin kha tuna chuan ni tin ei zonga na thole angai to ani ole khang te kha zan kha thil thua an nei zong zong chan te ho billionaire te chu an ni a hetiang mi hausa tlacheta an din mun siam tha a ron hausa chhole te hi omve pok ma se hausa to lem lova leibain an del sui te po hi thanem tak an om ani